Nekada se verovalo da će onaj ko bude izmislio kremu protiv bora postati milioner. Neki verovatno i ne znaju da je jednu takvu kremu napravio i jedan Srbin. Nisam znao da će uopšte da bude krema koja će biti protiv bora, meni je bio cilj da bude krema koja će da regeneriše kožu. Slučajno je došao od toga jer se poklopilo da puno biljaka koje rastu baš na našoj teritoriji i sve biljke koje su i prirodni proizvodi koji se nalaze u kremi su sa naše teritorije, većina, ponešto nije. Neki od njih su i u ovoj pomadi, a ima i oni koji imaju dejstva koje baš ne želimo da osjeti čovjek. Magična krema koja rešava najveći ženski problem pravi se na Hemijskom fakultetu u Beogradu, ali bez trunke hemije. Naša grupa, istražuje biljke koje su sa lokaliteta iz Srbije i iz nekih okolnih zemalja, iz bivših, da kažem, SFRJ republika, iz nekih, sa ovog područja i obično gledamo i neke biljke koje se koriste u tradicionalnoj medicini. Radionica prirode ima za cilj da proizvodi kvalitetne prirodne preparate. Kad kažem kvalitetan, mislim da je to preparat koji zaista radi, odnosno zaista ima dejstvo. Kad kažem prirodan, mislim da su svi sastojci, sve komponente naših proizvoda baš onakve kakvih je priroda stvorila. Posle višemesečnog istraživanja morao je da pronađe i žene spremne da se žrtvuju u naučne svrhe. I u jednom momentu kada je to bilo gotovo, nisam imao pojma u stvari da li radi, ali sam podelio nekim mojim drugaricama i one su počele da je mažu. Posle nekog vremena one su počele da hvale proizvod, da kažu da im je dobro zbog ovoga ili onoga, da se smanjuju pore, da im prija i razni komentare, ali kako je vreme prolazilo, posle nekih mesec, dva, oni su počeli primećuju da se te bore zaista umanjuju. Iako se pravi u Srbiji, ova krema nije jeftina. Proces kojim se do nje dolazi dugotrajan je i skup. Do sad mi nismo doživjeli da se ide korak dalje u cilju istraživanja na ljudima i na životinjama, jer se kažu to je skupo. I to je istina, ali opet je šteta da sve to, da kažemo, znanje i to što smo i mi ovdje uradili, vjerojatno svi ostali, završi samo nekim naučnim radovima od kojih opet indirektno korist imaju neke druge bogate zemlje, a ne Srbija. Pošto živi u Srbiji, Boris je i dalje samo naučnik. Milioni ga tek čekaju. Mislimo na milione žena koje bi znao kako da usreći.